ngila wan yo lak mani kendu ya CM jo ke CDC ba penjak but kajian kendu jongi kumbang je kran rapor kini hiju baik kimat kijura ke balik se ki klem lak ulong di isi bareng mentang sini ngila rak lai tili kimat kuat jong CM kepan kong ya ngila awat ya ka RTI nang ni napok ka council bagi nang CEO kini kindet sini beladap kini ke RTA ke bagi wat kadai siapang berkom tungjam hang ni apa diskonsen. But kebabun hi ngila alap ba ko mengila alap bagi por ke adab kumbang ngila ju pentip saki isi barem kaju ngila alap yang mentaru untuk ki sistem ki pattern ki bamuswa ki long let's say bahabat perkala. Ti nakal yang ada diskonsen. Katkum ki jubab RTA. Ngila lapa kadus council kamju perlai buat kubur ya kipus kibalai hang ni hapo kadus council lalu kadus council kamju pelong pan khot examine ho exam mania compete ya kini kipus kibaran hapo kadus council kipus kiba kadus council kaju peni itang notification ban wa apo notice board yang kadus council kini tangi kipus kibadai ki magistrate ki under secretary ki accountant tang kita hi hendai ki babul ba ki pos nakaliang kadus council kam jukhat ya kan ka placement but nakaliang ka jongi ngila kerpa ya ICM ba nang siya khamat kino ki pos ki ba laj ngin soba ban pentip lembah kilat pakai khobor nang ta pada ngin khot de ki exam but aki kun samla ke jongi ki tibet berdesah banyak ini kam kinyo kanang bangin kentiu ya ka administrative efficiency jong ka council hi borok hawai but kapar pada ngilalap lembah ka RTI ba ka district council ka yaki casual worker daily wages kasiu tulap san hajar tengka si benai kat kun ka jawab ka RTI bat ngila ong petip CCM balesi kani kadai ka jing tengken ya ka daily wages act but kapan kain tu ya kan notification jong ka labor department kabarang 10 Mei hau ni Januari kamar je kini betre ha ka daily wages ki dei man siu ki kat kun ki kador bala bu da ka ai te ngisim ba kata ka jing siu ngiti bi ka juk mentah hot ka jing keduk kam hap ya tor ya ka dei ma lisan hajar si benai betulop ka long inhumane in ong no kemudian but kalau percaya ka ai bat ni kepat tu ya CM but insoba banbut ya kador kibala penyai but notify dengan sorkat habang isiu ya ketulop jok ini ki daily wages